جه پاریس عزالدین صالح ریوبری کوملای هفدستی لگل من که عزالدین دمتا خوش بخیراتی تو لگل وزیر در فرانسا و سوری جویایی حس کرد بزانه بم و بحثا چکر وان چگود ایوارات و تواهی تماشاوانان بخیر به راست ایرو ام لگل هر دو وزیران یه دروا یه فرانسای و یه سوریا یه جویان امو چندک ج نونرین ریخستنین جواکا سویل و کمبندین قربانیان لسوریه گلک گوتو بیج دهندری جوینه دهاتن کرن تبدا بحثا دادمندی و لیپرسینه و قوناغا و گوهز لسوریه تکرن داخواز هبون کو او قوناغ و پروسین دادمندی گشت گربن تواهی سوریان لخوا بگرن ما في تواهی قربانیان لوان بي وگراندن کسین کو زیان دیتن بین قربو کرن کسین کو جمالی خود کوچبر بونه وکو خلکین سریکانیه و گریسپی و عفرینه وگرن مالی خود وکو تواهی سوریان هر وها بحثا شر و ایریشن لسر باکور و روجلات سوریه جیهاتن کرن وزیر دروی سوریه چه گوت؟ ما داخواز کرد جه هر دو آلیان جه فرنسایی و هفکارین وین اوروپی و امریکی هر وها جه حکومتا نو یا آدم کیل سوریه و بری هر تشتی شرین کل سر باکور و روجلات سوریه هی یعنی سر روجاوای کردستانی هی بیر راوستاندن ایدی او کشتن و ایریشن کل سر هریمه چید بن نمینن خلکین کوچبر ين كلفان هريمان كاربن فجر المالقه وهروها دانو ستندن او ريابتني واسركبه جبو چارە سەرکردنا کێشەیان ژناوێ کێشەیا کوردیژی وەزیرێ خارجیە یان ئێ دەرڤە یê سووری ئەسعەد الشێبانی بەرسڤاوی لەگۆر vêyekê bersivek baş bû ew dibêjin ku me desthilatiya welatekî wek Sûriye biriye ku tev de hatî talankirin û wêrankirin gelek kar û zehmetî li pêşiya me hene em ê hewl bidin ku bi civaka sivîl re û bi rêxistinan re û her wiha bi piştgiriya civaka navdewletî re tevahiya kêşeyan çareser bikin mafê hemwelatîbûnê ji tevahiya Sûriyan wek hev re peyda bikin û her wiha kesên ku ziyan li wan hatine kirin mafên wan li wan vegerînin me jî her tekez kir ku em li hêviya karin li ser em hêvî dikin ku ev gotin tev di pêk werin mafê her kesî taybet mafê Kurdan û êzdiyan û tevahiya gelên Sûriyeyê ku zehmetî dîtine li wan bê vegerandin. Hûn di wê baweriyê de ne kek Ezzeddîn ev sozên ku têne dayîn di praktîkê de pêk bên? Ji ber wê me daxwazek sereke kir ku divê qurbanî û malbatên wan beşekî sereke bin di dilê tevahiya proseyên dadmendiya veguhêz de ku bi awayekî çalak û aktiv di tevahiya qonaxa di beşdar bin ji plandanînê ve cîbcîkirinê ve û heta bi şopandinê û çavdêriyê li ser vê proseyê û ne tenê ew proseya dadmendiya veguhêz yan jî a edaletê bin pêkirinên ku piştî 2011 pêk hatine li xwe bigire ji ber ku şoreşa Sûriye çêbû ji ber bi dehê salan Kurd û tevahiya milletên Sûriyê rastî gelek zordariyê hatin ji nav wê behsa mafê nasnameyê ya ên hemwelatîbûnê bû heta niha zêdetirî 150,000 Kurd mektûmin yan bê nasname ne bi hezaran erdê wan û malên wan ji wan hatin stendin her wiha bi hezarê êzdiyan li Sûriyê heta niha jî wekû misilman di sicil medenî de yan di sicilê sivîl de hatine tomarkirin tevahiya ev bin pêkirin û zordariyên ku xelkên Sûriyeyê dîtin her wiha wekû tawanên ku li Hewayê çêbûn salên heyşteyî de û geyrî wê me xwest ku beşek sereke bin di nav dadmendiya veguhêz de û civaka sivîl û kombendên qurbaniyan ê ku li Sûriyeyê û li dervî wê kar dikin wekû me her wiha neteweyên yekbûyî serbereşt bin çavdêr bin ji tevahiya van proseyan re da ku em tekez bin ku dê ew prose
گشتگر بن و مافی تواهی سوریان لوان وگرین. بله کاک عزادین تشتاكيد مثلا هون بن بيكرنان بلقد كان دوكومنت وحتى هالجر السازية ناف دولتي كار ذكر لدي أسد نما وحكومتك فجهاز انتقالي لسوريا هي دي هنا الجل حكومتها سوريا كار بكن درباري وان بن بيكرنان دا بيجومان بأوايك سركة مداخو يعني كرن حكومتها سوريا أم هيفيد كن كو نوك حكومتها بريبة يا بشار الأسد جبركو باراستنا سيفيلان وهمولاتيين سوريا داخوازا مافيوان هركي سركي السر ملي حكومتها سوريا جبروا له داخوازا مج حكومتي رهبو او ايريشين لسر هريمين ما هريمين روجافاي كردستاني راوستين او بمر برافانيه بر مافي تواهيا سوريان دا بكو جوان كردو ازدي جبركو اركي سركي ويكش بر فرسيارتين في حكومتي امي هول بدن كو ب في دستلاتا نور بريخسنين جواكا سيفيل ين جواكا ناف دولتير كار بكن كو ام كاربن هري كيم مافي تواهيا سوريان لوان وگرينن ام نزانن كو حتى چرا دي و دستلات يان حكومتا نواري كارب لغور ويجي كو افيك نبه گوتن نبن راستي الهندري سوريا و بيك نين دي ديسا وكبري امي ادفوكاسي بكن يان مناصره امي برفانيه بر ما في ملتي خو تواهيا سوريا بكن وكارما د برگكرني دو هر وها د هولدان سزاكرني د نهاجي وبيشروجي دجي او بردوام ده قال لك سباس عزادين صالح ريبري كوملايا هفدستي جباريسي سپاس خوش